Pozdrav svima i dobrodošle u seriju razgovora Male stvari koje čine veliku razliku, gdje ćemo istraživati upravo to. Kako da one velike stvari, velike želje koje želimo, možemo ostvariti, kako da ih činimo održivijima, ostvarivima pomoću nekih malih koraka koje možemo poduzimati. Da li u majčinstvu, da li u poslu, da li u životu. I danas će sa mnom biti Kristina, koja vam je možda poznatija kao Montessori mama. Ona je edukatorica, mentorica i coach i pustit ću je da se sama predstavi, ali reći ću samo ukratko zašto sam je danas pozvala i da baš razgovaramo o ovoj temi odrastanja u majku. I u biti na tu temu rođenja i odrastanja majke sam imala prilike surađivati i razgovarati s Kristinom prije par godina u jednom njezinom programu, dakle iza zatvorenih vrata, i inspirirao me jedan tekst koji je nedavno napisala baš na temu matrescencije i tako mi je došla ova ideja da je pozovem u ovaj razgovor koji je na kraju postao serija razgovora o tim malim stvarima. Te vidim. Dobrodošla. Da, drago mi je što te vidim. Ja sam samo u 2 rečenice rekla tko si ti i voljela bi da se ti sama predstaviš onako kako najviše voliš biti predstavljena. Da, svaki puta predstavljanje zvuči drugačije jer onako spontano kako ti dođe u tom trenutku. Ja sam Kristina i krećemo od toga da sam majka 3 dječaka i kroz majčinstvo promijenila sam više puta svoju karijeru jer je bila potreba u tome da se nađem u toj novoj situaciji. Tako da sam Montessori edukator za roditelje od rođenja do 12 godina i od prošle godine ušla sam dublje u svijet coachinga i u radu na sebi na jedan drugi način. Tako da evo danas objedinjujem i Montessori sferu, ajmo reći kao neka pozadina, jedna odgojna filozofija u mom radu i onda kroz coaching to sam objedinila sada kao podrška majkama u toj fazi urastanja u svoju novu ulogu i prihvaćanja iste. Da, i ono što je tako lijepo prenosiš kroz svoj sadržaj je kako se to roditeljstvo, majčinstvo uvijek vraća natrag na nas. I kako zapravo mogu se poistovjetiti u tome kako sam ja isto počela s fokusom na djecu i onda te to stalno gledalo vraća natrag. I u biti ta tema odrastanja u majku nas je danas dovela ovamo. I baš mi je bio lijep taj tekst koji si napisala i jedna stvar me pogotovo pogodila, u smislu mogla sam se poistovjetiti s tim koliko je važno da samo znamo da taj pojam postoji. Znači matrescencija, imamo adolescenciju, imamo razne obrade odrastanja i sazrijevanja koji su uvaženi, ali ovaj kao da prolaze ispod radara. I točno se mogu sjetiti trenutka u svojoj porodiljnoj godini prvoj kad sam čula za taj pojam i onako kao da mi se nebo otvorilo jer sam konačno se sjetila viđeno u tome što prolazim. Pa kako bi ti... Da, reci. Da, zapravo to. Da sve to što osjećaš i prolaziš zapravo ima naziv i nisi sama i nisi jedina. Jer, ja sam prvi put postala mama prije 12 godina i puno manje se pričalo o svemu tome. I nisu postojale društvene mreže u ovom obliku, znači i edukacija i povezivanje, nego svako je to rješavao u svom domu, ali pogotovo za nas žene iza tog urastanja u tu novu ulogu i umor i iscrpljenost je veliki sram. I o tome se nije pričalo. I ja koja sam prije toga bila samopouzdana, živjela van, nešto ne mislila sam imam sve karte da ovo odigram kako treba. I ja sam upoznala jednu novu verziju sebe i uplašila sam se jako jer šta je ovo? Ko sam ja? Znači to je baš jedna faza pogubljenosti i nesigurnosti. I kad bi s nekim pokušala neki small talk, ja nikad nisam dobila odgovor da i ja. Znači od stvari moj ne spava,
sva djeca rođena 2012. su spavale 8 do 12 sati od dana kad su se rodili. I onda sad ti malo to kreneš i na dijete, kao imamo problem s djetetom. Znači, jer sva druga djeca spavaju. Ja kažem da mi je teško, drugi su svi jupidu. I jednostavno tu je ono što najbolje znamo, da kad ne ide, stavimo na sebe tu krivicu, strah i to gutaš. Mislim, u mom slučaju bilo je doslovno pronaći utjehu na taj jedan oblik, jer ja sam mislila da me niko ne razumije, ali ne da me ne razumije, nego da niko to ne prolazi ko ja i da sa mnom nešto nije u redu. I kad sam ja došla i pročitala za matresencu, znači baš ono bilo checked, to. Meni ko da je pao kamen sa srca i jako malo se zna, mislim, u našim krugovima priča o tome. Ja sam nedavno držala jednu radionicu uživo na tu temu, bilo je 30 žena u publici, svi su čuli za adolescenciju, sve su mame, niko nije znao da je prolazio ili prošao kroz matresenciju. I baš je bio jedan trenutak kolektivnog osvješćivanja, udaha, olakšanja i nisam luda, doslovno ta energija. Evo sad dok ti pričam, ja sam se naježila jer toliko je to bilo moćno. I kad mi imamo tu jednu riječ da samo potvrdi da nije to samo u našoj glavi, nego da fakat to postoji, onako ok. Da, samim time to postane imenovano i postaje vidljivo i uvaženo. Ono baš nisam luda, ali nadam se i više od toga, ne samo da nisam luda, nego prolazim jednu duboku promjenu na svim razinama koja je izazovna. Ovo što kažeš, suočit ćete sa svim tvojim neadekvatnostima i ima ogroman potencijal za rast. Ali izazovna i ako je prolaziš sama, ovako u izolaciji, puno tog srama će isplivati na površinu. Da. Pa kako je to odrastanje išlo za tebe? U biti paralelno se ti nekako pronašla i svoj poziv u tome. Da. Gle, ja sam te neke 4 godine prolazila u tom neznanju, mislim u tom nekom vakum periodu i vjerujem mi da se jako malo i sjećam nekih stvari, znaš to kad ti je teško pa malo te misli nisu više tako čiste i onda znaš i ovo što sad pričam je kroz današnju prizmu prisjećanja tih nekih situacija, ali tu je bila baš ta neka opća neadekvatnost. Znači ja sam shvatila dosta brzo da tu nešto je meni jako teško. Ja sam zavratila kad ima 6 mjeseci na posao, jer znaš, znala sam da to znam raditi i u tome sam dobra. A ovo doma, to ja ne znam, ja se tu ne snalazim i daj barem da 4 sata prvo, pa 8, pa je to postalo 12 sati, znači to je bio bijeg od te uloge. Ja sam trebala tu neku potvrdu da sam ja ipak ok. Znači da ja sam osim mame, da sam ja sve drugo, jer naravno mi želimo zadržati sve do sada, plus ovo je samo neki upgrade, ali ta uloga i to urastanje zapravo traži od nas otpuštanje puno drugoga i ući u ovo. I meni uvijek volim imati, znaš, te primjere iz prirode, znači meni je taj životni ciklus leptira i ta kukuljica, dok smo mi unutra u tom svom mraku, i gdje se dešava ta preobrazba i niko ne zna šta je unutra, a ti znaš čim se boriš i da ti ne treba niko da tebi otvori to, jer poslije, nego da ti trebaš sama tu snagu, energiju pronaći, da ta krila možeš otvoriti da bi to progurala. Ali to, znači taj i pojam matresencije, taj period po različitim sada izvorima, ali traje od 1 do 3 nakon poroda. I za svako od nas izgleda drugačije. Znači, moja prva matresencija je bila matresencija, ove druge su bile, ipak je poznatije bilo, ali opet ja nisam imala riječ za to, znaš, jer to je meni kasnije došlo nakon što sam rodila 3 puta, prošla kroz sve to 3 puta i ok, ali zato i volim otvoreno pričati o tome jer nekoga to čeka, neko je u tome ili neko je prošao, nije znao da je prošao i sad možda će dobiti tu neku vrstu validacije. I da normaliziramo, recimo, te promjene i te pojave. I ja si nisam dopustila da budem u tome, ja sam se vratila kao na poznato, ali dok se ti pogubljaš
i dodaš još samo posao i obaveze, to je praktički bilo nadoljevanje ulja na jedan već jaki plamen. I ja o drugom djetetu nisam htjela dosta vremena razmišljati, jer ja sam htjela 3 djece kao od uvijek, ali to ti je bilo prije nego što si roditelj, znaš kakav ćeš biti roditelj, koliko ćeš imati djece i sve to skupa. Onda kad se desi, malo se tu kartice pomiješaju i bude to drugačije. I s drugim djetetom trudnoća mi je isto bila uredna, ali znaš, ja sam onaj radnik koji je radio do, ne znam, tad je bilo 28 dana prije poroda, jako ponosna na to, znaš da sam ja nikog nisam oštetila, ja sam odradila svoj posao i prvu i drugu, već treća je nešto malo drugačije ipak bilo. I tada, kad sam ja ostala tih 28 dana doma, znači samo ti kažem u kom sam tad bila mentalnom sklopu, znači kuća je bila čista, torba je bila spremna i ja nisam znala što ću sa sobom. I ja sam se vratila na posao, ako im možda mogu nekako pomoći, jer znaš, ja sam spremna za sve što slijedi. I moje drugo iskustvo biti mama bilo je popraćeno boljim spavanjem. Manje noćnih buđenja, dijete je nekako bilo namirenije, jer sam možda i ja, znaš, bila odmornija i stvari su izgledale malo drugačije. I tu u tom prostoru sam ja imala vremena prvi put uzeti jednu knjigu nakon praktički 4 godine, što sam bila u velikom kaosu i nisam ni čitala, nisam stigla ništa. I da sam čitala, moj mozak nije primao te informacije. Za meni je sensa bilo kod da čitam enciklopediju, znači nisam mogla se jednostavno fokusirati. I tako u tom čitanju, dok se dijete igra, dok dijete spava, kao Montessori. Ja sam studirala u Italiji, meni je taj pojam, ime Montessori, znaš, mi je bio poznat, ona je bila na novčanicama, kao liješ, ali ništa više od toga. Ali kao privuklo me. I tu je krenula stizati jedna knjiga, druga knjiga, jer opet naš tad Štreber je našao zadatak, šta treba, i idemo se mi informirati. I kao tu, znaš, ima smisla. I krenula sam s njima nešto prakticirati, recimo tako. Ali šta je mene zapravo Montessori, gdje me on podsjetio i vratio, je bila stvar da ja sam kao dijete bila jako kreativna. I onda ne znam, kroz odrastanje se tu desi, znaš, da to je glupo ili kako god hoćemo to nazvat. Znači ja sam i recitirala i plesala i izrađivala stvari. I onda odjednom ja sam studirala međunarodne odnose i diplomaciju. Znači nešto totalno drugačije od onoga što i sam ja osjećala unutra. I ja sam se poistovjetila s tom novom ulogom. Znaš, lijepo je raditi u Briselu, ali ja unutra sam kućela da tu nešto, neko trenje je, ali nisam znala šta. I ja kroz Montessori, znači tih osnovnih stvari izraditi smješkića od filca, šta nije bio Montessori, ali taj neki kraft, jako da sam opet osjetila tu neku životnu iskru koja me je bila tako napustila poduže, jer sam bila izgubljena u tom vrtlogu. I onda ja sam ti u Montessori ušla više kroz aktivnosti, a poslije je meni, znaš, to počelo sjedat i dijete, i teorija, i tvoja uloga. Ali ja sam našla ono što mi je tad trebalo. Ali ti mi je ljepše što si zapravo upravo kroz te male stvari, te male pomne trenutke zastala dovoljno da ponovno osjetiš sebe. Nešto što je istovremeno novo i staro. Kao da ulaziš u sljedeću ulogu, ali se istovremeno prisjećaš nečeg jako dubokog što je tvoje. Da, baš tako. I tu mi je baš bilo to, i onda ono uzbuđenje, znaš, išla bi u Reslove, kupiti neke materijale, pa taj konac. Nisam ja bila vješta u tome, ali nešto me vuklo, znaš. I onda igrala si se. Djetetom, da, znaš, stariji djete spava, mi nešto radimo skupa lijepo. Znaš, ti trenuci povezivanja, jer do tada to je bila transakcija. Jedi, pi, vrtić, vozim, nosim. A tu sam opet osjetila sebe i kad osjetiš sebe, osjetiš bolje druge. I pronađete to nešto zajedničko. I to ti je tako krenulo baš kroz igru. Ja sam se nekako vratila sebi u nekom novom formatu. I to ti je sad prošlo od tada do sada više od 8 godina. Znači da su i moje Montessori faze bile svakojake, da bi ona današnji moj Montessori je drugačiji od onog prije 3 godine, jer je sad u njemu ona blagost koja treba svakoj ženi i svakoj majci da si kaže u redu je. Radila sam najbolje što sam znala i to je bilo moje najbolje.
najbolje. I to je dovoljno i to je u redu. Nego, u početku je meni bilo i straha, šta sam sve propustila, šta sve nisam znala. Malo je bila utrka s vremenom, kreće u školu, ajme majko, šta mu nisam sve... A sad sam ja sebi oprostila, recimo to tako, i onda i u radu sa ženama krećemo iz jedne druge pozicije. Ne kasnimo, dovoljno je vremena za podržati prvo sebe, da bi onda... Evo, izdahnem, samo što to kažeš, osjetim kako izdahnem. Da. Tako da, ja mislim da je sada to ta forma koja je u meni se utjelovila zapravo, ona istinska sa mnom. Znači i kreativni moment, i moment podrške, da, i baš tako da je jedan krug, ajmo reći, se nekako napravio i formirao i tu zapravo vidim i plodove, znaš, moga, mislim, rada, investiranja u odnos sa sobom, u odnos s djecom i sada sam došla na tu neku razinu, znaš, kad s nekim kao da oni osjete mir. Iako sam ja jako energična, ali u tim nekim razgovorima, znaš, neki mir i neka stabilnost koja se prelije onda na drugu osobu. I to mi je ovako lijepo jer iz različitih konteksta i sfera, znači ne samo poslovno, nego i s nekim i kava ili small talk, dobivam isti feedback. I tu sam sebi zapravo rekla da je to sad sjelo na svoje mjesto i sad je znači samo na meni o tome, mislim, pričati, širiti tu poruku i da to je zapravo ta stvar da ne postoji jedan put. Znaš, za mene je to bio Montessori, za nekoga će biti svjesno roditeljstvo, za nekoga će biti nešto nevezano, ali da ćeš sebe namiriti i onda taj mir, ta ispunjenost će se preslikati na tvoju obitelj. Da. Mislim, slušam tebe sad i kako već onako godinama u biti pratim žene u toj ključnom trenutku prijelaza, da li oko poroda, nakon poroda ili kad se integrira ovo sve o čemu sad govoriš i kako sve mi dođemo na kraju na isto mjesto, a to je kako ću ja njegovati sebe kroz ovaj proces, kako ću ja, ovo što si rekla, ja sam oprostila sebi, ja sam si dopustila da se dogodilo se što se dogodilo, napravila sam najbolje što sam mogla i to zvuči kao tako jednostavna stvar, a zapravo je jako dugačak, onako uzbrdo, nizbrdo put koji nas malo izvrti u krug prije no što dođemo do tog mjesta. Apsolutno, jer zapravo uvijek su te najjednostavnije stvari koje trebaju vremena da u tebi se pomaknu, poslože, preslože i da su tvoje onda. I kako radim s puno žena koje su negdje usred porodiljnog i usred svih tih promjena kojim su im se dogodile, često se javlja ta nevoljkost, da se u tvom slučaju bilo suprotno. Želim otići na posao jer tamo znam šta radim, ali često se javlja ta jedna nevoljkost da se vrate na posao jer su se one toliko promijenile i osjeti se to možda ipak nisam ja. I ili žele pronaći nešto drugo za sebe, žele pronaći sebe u tom poslu ili žele posao koji je malo više majčinstvo friendly, da mogu biti više tu. I da li imaš, odnosno što bi rekla nekoj ženi koja tek sad iz svojeg majčinstva, iz svoje preobrazbe kreće na taj neki put pronalaženja sebe? Ja znam da je za tebe puno rada, velikih ulaganja i da to traje onako 12 godina, 8 godina aktivno, ali koje su neke male stvari s kojima možemo početi? Za tebe je bilo osobno ovo igranje sa DIY stvarima, ali odakle bi mogle krenuti? Znaš šta bi prvu stvar rekla? Znači da sve to što prolazimo, taj emocionalni roller coaster i psihički i emotivni i vrijeme novo s kojim ne znamo baratat, mi krenemo se tome opirati. Znači prvo bih rekla da se prepustimo i da je normalno. Je normalno da smo u jednom trenutku presretne, onda da nam je ta uloga pretjesna, onda da želimo udahnuti same. Mislim, znači da je sve to što je tako čudno da je normalno. Jer kod mene je trajalo tako dugo jer sam se ja opirala tome. Znači ja sam htjela na svaku silu nek bude staro plus ovo je, znaš,
nešto više, detalj više, ali fakat taj detalj je velika slika, ovo drugo je postalo marginalno. Znači da zapravo kažemo da je normalno, da prihvatimo i da se prepustimo. I onda svako od nas će na svoj neki način pronaći sebe. Naprimjer, meni isto u tim fazama početnog prepuštanja mi mislimo da bez nas će svijet stati. Da ako ja sad tamo nisam prisutna, joj šta muž ne zna gdje je ovo, znaš, mi to malo uveličamo da sebi opet damo i tu neku važnost jer sebe zapostavimo na cijelom tom putu. Ja sam imala fazu kad su bili manji, nek budu kod statumu tipa u dnevnom, ja bi se zatvorila u sobu i stavila bi 2 stvari i otplesala. Znači čak i vika, znaš, da to izađe iz mene. Znači, meni muzika, meni je to baš onako jako u meni i to bi mi bila neka vrsta terapije, znaš, da ja kroz tijelo se pomaknem, da sam opet živa ili neka pjesma koja je meni bila bitna 98. da ju ja opet čujem, znaš, da se i povežem s tim dijelom, makar mi je dao snagu ili nešto. Ako je neko nije tip od pokreta, ali sama ta stvar da ti sjediš 5 minuta na stolici, neku ambijentalnu stvar si staviš, ali da samo vježbaš da kad ti 5 minuta sjediš iza tih zatvorenih vrata, sve je okej. Znači, svijet ide dalje i kad ti staneš. Pa tih 5 minuta će postati 10 u nekom trenutku, ali da mi krenemo sebi dati te male pete u danu. Znaš, na kraju se svede, oprala sam zube i popila hladnu kavu iz 4. pokušaja. Ali svjesno to za sebe odvojiti 5 minuta u prvu ruku i znaš, sad ti sjediš, a misliš šta se tamo odvija, teško je, znači mozak će ti govoriti svašta, ali samo bit tu i disat i opet se vratiš u taj prostor s drugom energijom. 5 minuta, 3 minute, 2 minute, koliko god da je, ali to napraviš 7 dana i vidiš, fakat je drugačije. I to su te male stvari koje nisu seksi, ali puno takvih malih gdje uspijemo staviti sebe u svoj dan i u svoj raspored, krenu ko neki domino efekt radi, onako, duže. Ali malo po malo. Znači, upravo si sad opisala da isto kako sam ja došla do toga i isto kao što sad radim u ovoj grupi predah koju sam pokrenula. Znači, male stvari koje možeš raditi u danu, koje ti će se čini, a šta ću ja sad? Znači, 5 minuta ne čini nikakvu razliku. Ali meni je tih 5-10 minuta ujutro, prije no što bi recimo mi muž otišao na posao, ja bi znala da ću cijeli dan biti sama s 2 djece. Meni je to bilo moje sidro u dan. Da ja znam da na pravu nogu mogu krenuti u dan. I onako samo to, ako ništa već ne radim, ako se ne krećem, samo da mogu sjest i disat i da s tim centrom, ne znam kako bi rekla, ja bi kao da bi vratila sve te krakove natrag sebi i sad sam se skupila i mogu izaći iz spavaće sobe, preuzeti to 2 djece i ja mogu krenuti u dan. I to mi je činilo ogromnu razliku. I razumijem te, na primjer, ja sam imala tu stvar da bi moku za kavu pripremila večer prije. I kad imaš malo djecu, ti nikad ne znaš šta noć, koliko će izgledat, znaš, kad je već počeo dan, kad je prestala noć. Ja bi se nekako rekla, kakva god da je, moja moka je spremna ujutro da ju ja upalim. Znaš, to mi je kao bila neka utjeha. Tamo je za mene, pa makar ju popijem do 6 na večer. Ali, znaš, tu neku malu stvar da sam ja mislila na sebe. Da sam ja napravila neke preduvjete da mi bude malo lakše. Jer, znaš, bila sam ja upala u te 5 AM club, ali s malom djecom. Ja u 5 ujutro sam zombi. Znači, ja nikad ne znam ta noć kakva će biti i onda uspijem se iskresti iz kreveta, ako uspijem, ali oni imaju te senzore, znači ti se okreneš, ti se pomakneš, ti nešto i onda sam nervozna, pazi, em se dignem u 5, em ne dišem i izlazim iz sobe, taman sjednem to i oni dođu i onda sam skužila da zapravo to ja dobivam kontraefekt, jer u našem slučaju to ne funkcioneš. Ili možda moraš imati veći stan, ili ne znam šta, ali kod mene to nije funkcija, škripi parket. Znaš, i onda sam rekla, ok, za mene je 5 ujutro nije opcija, ali ću se naći u danu taj mali prozor za disanje, za otplesati jednu stvar. I onda, znaš, vidiš da to funkcionira, pa ok, ajmo probati još negdje nešto. Znači, ja sam, na primjer, i kao mala pisala dnevnik
I meni je bilo lijepo vratiti se tome, ali isto te prakse od 3 minute, ne, da sad je pišem romane. To je mini na početku. Zaključik dan, znaš, aha, šta je bilo, i šta je moglo drugačije? Znači ono pitanje u 5 Minutes Journal, zadnje pitanje kao šta je moglo drugačije? I onda imaš kao to razmisliš, a vidiš, za drugi put šta god to bilo, ali neka refleksija, ideš spavat mirnije možda, kod da se zaokružio taj dan. I tako neki smisao u svemu tome, jer mi ako ne se krećemo po nekom autopilotu, svi su ti dani isti i izgubiš se u svemu tome. A tu imaš te neke mikrorituale koji poslije, kažem vam, kad vam djeca malo narastu, evo ja sam sad u toj fazi da od jeseni imamo 3 školarca, vratit će se tvoje vrijeme. Bit će prostora i za tvoje prakse, i za se krenu družiti s prijateljicama, i za vikend izlete. Svega će to biti, ali ne trebamo staviti život u stand-by, pa za 10 godina ću opet dobiti vrijeme za sebe, nego sad i u ovom kaosu izboriti se, jer ako si mi ne nađemo to vrijeme, niko drugi nam neće reći, mislim rijetko da će neko reći ili će nas možda jednom podsjetiti, da si napravimo taj mali korak, mali prostor di osjetiš opet sebe. Da održavaš tu nit, bez obzira na tom u kojoj si fazi majčinstva. Jer ovo rano majčinstvo, ne znam, ja to volim reći kad si u rovovima, baš ovo, ne znam kad ću spavat, ne znam kad ću se probuditi, kad ću ići leć, je jako lako se izgubiti u tome. I točno to se meni dogodilo prvi put, drugi put malo manje, bila sam svjesnija i jako lijepo si ovo iscrtala. Što se više boriš tome, to te više lomi. I onako baš je jedan proces koji traži određenu mekoću da prođeš kroz to i da održavaš tu nit koja te stalno vraća sebi. Jer kad su sve te šape na tebi non stop, kad te stalno neko nešto pita, stalno su tu zahtjevi za tvoje vrijeme i pažnju, presudno je da ti imaš taj svoj centar. I zato, baš jako si lijepo iscrtala puno malih stvari koje neko može napraviti u danu da se vrati natrag, jer možda se čini preplavljujuće, uzmi vrijeme za sebe, napravi ovo, ispleši se, poveži se sa djevojčicom u sebi, kad spavam 3 sata dnevno, ne znam, djeca su non stop po meni, ali zapravo je to neophodno i može se ostvariti. Ti si to napravila i ja baš ovako kroz ove mrvice koje su s vremenom postale veći komadići i veći, još veći. Ja sad imam jutarnju rutinu koju bolje da ne spominjem koliko je elaborirana kad su uvjeti za to ok. Ali nekad je to bilo 5 minuta da ulovim muža prije no što ode na posao, da znam da me niko neće ništa pitati, samo da mogu spustiti to sidro i znam imam sad tih 5 minuta. Da. Jer znači da to ne radimo na taj način i kad se pojave uvjeti da možemo, ne možemo se mi na prekidač prešaltati. Znači, jer ako si do sad imao tako, ti i da legneš, na primjer, odmorit, koji oblik odmora da bereš, tebi će glava opet krenut. Kako možeš ležati sada? A ko će skuhat ruč? A ovako krenemo trenirati i svoj mozak na te male brejkove u danu, predah, odmor, odmak, jer smo ljudska bića, znači nismo utičnica. Znači jednostavno trebamo se, jer onda nećemo znati i možemo opet jednostavno nastaviti na staro, a na mišiće to smo svi sigurno jako dobri i guramo, ali ovaj drugi moment, to dati sebi tu blagost, to vrijeme i da ti uživaš u tome, tipo ne radila ništa ili čitala, ali bez da vrtiš tu listu, to je isto vještina do koje trebaš stići. Da. Jer, znači, možeš imati knjigu pored sebe, ali ako si ti u ručku, u razvožnjavanju i u mailu kojeg nisi poslala, opet nije to odmor koji ti treba i nisi si ga dala. To je jedan način preživljavanja na koji se nekad zna dogoditi baš nakon poroda, gdje kao da smo zaglavile na on ili na off. Neke žene su on non stop ovo, idem, žurim, jurim, padaju s nogu od umora, ali idu dalje, štitnjača, diže crvenu zastavicu, ali ništa, ili druge
koje su u off, nemam energije, ne mogu se pokrenuti, magla mi je u glavi, a zapravo jedno i drugo nam govori da nam je živčani sustav totalno van balansa i da onda ovo što si rekla, točno to se dogodi. Kad dođe taj trenutak, ok, mogu se malo odmoriti, zapravo ne možeš spustiti taj pritisak. Da. Tako da, male stvari. A da nekako to sve povežemo, koje su male stvari koje tebi čine veliku razliku danas? Što te nekako drži kad je teško? Što te hrani kad ti je u svakodnevici? Na primjer, vidiš, ja sam sebi dopustila cijelu prošlu godinu da to iskustveno pronađem. Da vidim zapravo šta meni treba. Možeš ti tuđe savjete i to, ali isprobati i vidjeti. Znači, meni je priroda onako lijek. Šuma ili more, znači sjedit, slušat, ali recimo meni te šetnje, koje su mi neki oblik meditacije, kroz naš pokret, misli se umire, zvukovi prirode, znači meni to stvarno jako dobro radi i pronađem taj mir i sad trenutno sam se opet vratila tom redovitom hodanju kojeg sam bila prekinula i ako mogu to je jutro ili ako ne napravim na večer. Moj cilj, ja sam se ga bila stavljala u koracima, ali tu je isto ta stvar. Naš lijepo je malo se motivirati, da li je to sat vremena, da li je to 8000 koraka, ali tu je ta druga stvar, stara ja, da nije postigla te korake, bi se grizla i bi se rekla, evo ga, nisi zzz. A sada upoznat sebe, ok, nisam, ima sigurno i ok je. Znači, ko sam ja kada ne napravim ono što sam rekla da hoću. Ili ko sam ja kada stvari ne idu kako sam ja očekivala i opet tu imati tu blagost. Ok, Kristina, danas je bilo tako. Ti mama sebi u tom trenutku. Razumiješ? Da. Jer kad je sve super, kad ja sve kvačice napravim, onda znaš, ali šta kad ih napravim 3 od 7? I sad, a da si ne govorim da sam loša, da sam fail, da, razumiješ? I tu je meni bila ta godina dana tog istraživanja sebe, svoje prakse i ta mekoća i ta blagost i u redu. Jer sigurno, znaš, postoji razlog što ti nisi predvidio kao mama, kao poduzetnica, kao kćerka starijim roditeljima. Znači, puno je tu stvari osim mog plana koje će dovesti do tih nekih promjena koje ja nisam predvidjela. I da si kažem, u redu. I da znam za drugi dan, ok, možda ću sutra malo više, ali i da ne napravim malo više, isto je u redu. Jer to radim za sebe. A šta mi znači to šetanje ako se poslije grizem radi toga, jer mi fali 2000 koraka, razumiješ? I tu je sada ta razlika da ja sad mogu reći da ja imam ljubav prema sebi, pa, znaš, u oblicima koje si ja dajem, nego prije kad bi bila ta ljubav uvjetovana. Volim te, Kristina, kada? Znači 5 u školi ili šta god drugo. Znaš, sjedi 5. A šta kad je sjedi 3 i it's okay. Na taj način. Znači, meni I ti iz tog mjesta, iz ovog što si rekla, utjelovljenog mjesta zapravo isto to možeš ponuditi i ostalima i svoje djeci, koji se onda, nadam se, za 20-30 godina neće naći u situaciji da se dokazuju kroz to koliko mogu biti produktivni, koliko mogu ostvarivati rezultate. I to je meni ono što je prekrasno. Da, radimo to zbog sad, ali radimo, to je ujedno i ulog u budućnost. Tako je. I to što mi možemo pričati, ali modeliraš druge poruke i druge stvari i, kažem, i normalizirati to nešto što nama nije bilo normalno, što mi nismo vidjeli. I onda se mi učimo, jer to kažem, naš odgajajući njih, mi preodgajamo sebe, dajemo si ono što nismo dobili kad nam je trebalo i tako. I mi smo sad ta beta generacija roditelja, jer griješit ćemo, hvala Bogu, ali puno je drugačije. Znači već kad se mi pitamo, drugačije se pojavljujemo, nego prije se niko nije ni pitao da li je to, mislim, govorim po pitanju roditelja u većini slučaja. Tako je, jer sam rekao tako i kvit. Sada i kad ti skužiš da nešto nisi napravio kako bi želio ili nisam se pojavila iz one pozicije, stat, izvinut se, ispričat, šta je, nisam dovoljno spavala, nisam jela, evo danas sam razdražljiva, nije do tebe.
Znaš, ali nekad u početku je to bio sram, znaš, djetetu se ispričat. Znači, ali kad ti to radiš godinama, kad vidiš i odnos koji vi imate, znači nije to neko strahopoštovanje, nego to je baš to poštovanje, onda ti to u nekom trenutku postane norma. I onda si ti misliš, šta ja, znači ne možeš se više povezati s tim nekim stvarima što su ti prije bile normalne, jer sad je to novo normalno. I meni čisto dođe primjer kad govorimo o mamama i to, znaš, otići sama na kavu, znaš, neke, to je osjećaj, šta ću sad sama ovdje, i kad pročitam ili neku objavu, ili mi neko kaže da ima tu grižnju savjesti, meni je teško povezati se sa sobom, sa onom Kristinom, koja je bilo teško biti u miru sa sobom na kavi. Baš se trebamo onako, znaš, iz glave izvući možda tu neku situaciju, ali to je sad potpuno drugačije i to je sad to utjelovljeno, da sad je to tako. I tako ti kažem i u našim odnosima sa djetom, sve to što radimo i kako se pojavljujemo i kako sebe volimo i da ne pričamo, samo kroz naše bivanje u tom prostoru, drugačije se to upija. Upravo to sam htjela reći. Znači, razmišljam dok te slušam koliko sam način na koji se ti pojavljaš sa sobom, sa svojom djecom, sa prijateljicama, u krajnjem sa ženama koje možda ti nisu u neposrednoj blizini, koje ne mogu otići same na kavu, koliko to mijenja temeljne postavke. Rekla si, mi nismo vidjeli drugačije, to je istina. I zato mi sad gradimo tu drugačiju paradigmu zapravo. Što to znači biti majka, što znači biti žena, što znači biti usput i poduzetnica u svemu tome, a ne izgoriti i ne napraviti to onako pod čizmom, ja moram to napraviti da bi vrijedila. I u biti, meni je moje iskustvo majčinstva pokazalo da način na koji ja bivam, da, učim moju djecu, ali i moje sestre, i moju mamu, i moje prijateljice koje su mi puno puta rekle, naučila sam, nisam znala da je to moguće. I upravo ovako nekako osvjetljavamo jedni drugima put što je moguće promijeniti u načinu na koji funkcioniramo. Jer ovo je, ima taj jedan dio naučene bespomoćnosti, naš sustav je ovakav, društvo je ovakvo, svijet je onakav, koji nastavlja u tu poziciju, a ja ne mogu ništa. Ali to po meni iskustveno nije istina. Jer kad zamislim koliko se moj svijet promijenio, osobno i profesionalno, svih ovih godina rada, ulaganja, mijenjanja, grešaka, učenja, to je nešto neprepoznatljivo. Ja isto više nemam nikakve veze s onom Jasminom koja se onako kritizirala, ubijala u pojam za svaku stvar koju je napravila i nije napravila. Tako da. Nadam se da one koji su nas poslušale danas su izvukle puno malih stvari koje mogu napraviti i ne sumnjam da će to s vremenom uz primjenu, uz pojavljivanje donijeti veliku razliku. Kristina, da, baš sam te htjela pitati da li... Uz tu praksu približavanja meni ili vraćanja, ja sam sebi dopustila istražiti jedan interes koji me glicao, ali nisam imala tu nikakvo uporište i to je kao keramika. I meni je kao, ja sam imala taj ideju da se napravim svoju šalicu i javila sam se, ali tečaj je bio ili popunjen ili gotov i to ti je stalo tu. Da bi prošle jeseni, par dana prije mog rođendana, dobila mail ciklus radionice keramike za početnike. I vidim, baš sam ga osjetila, znaš, u tijelu taman pred rođendan, ja govorim, ok, to je poklon meni. I dođem ja tamo prvi dan s idejom, ja idem doma sa šalicom. Znači, blage veze nisam imala šta je glina, keramika, proces i ništa. I prvi dan sam ti ja to ofrlje. Drugi dan već se neko poštovanje javilo prema glini kao mediju. Znači, to oblikovanje. Znači, tvoja glava, tvoje srce, kroz tvoje ruke ti to oblikuješ. Znaš, i to je čisto uzemljavanje, znaš, mislim, rad s rukama. I to, znači, to je opet taj moj kreativni moment došao da bi ja shvatila da ja sam to sad izradila, da trebam biti strpljiva da se usuši, da ide na prvo pečenje, pa bojam, pa glaziram, pa pečem. Znači, ja sam tek 2 mjeseca kasnije dobila svoju šalicu i pazi ovo, nije garantirano da ću ja dobiti ako ona ne pukne za vrijeme procesa. Tako da je meni cijela prošla godina bila taj proces
i to strpljenje i ta Ne, vjera i da je da, ok ako pukne. ne, I, genijalno mi je koju si savršenu metaforu za majčinstvo upravo rekla. Onako kao krećeš s idejom, ja sve znam, ja nikad neću ovo, ja ću uvijek ono. I onda kao, pa nije to baš tako. I onda koliko te taj proces čini skromnom i strpljivom i ranjivom, jer ti ulažeš se u sve te sate, sve te ručni rad i ti ne znaš hoćeš li dobiti tu šalicu koju si ti htjela. Znači, evo, sad sam se baš naježila kako mi je savršeno, da, baš savršena priča da to nekako zaokružimo za sad. Mislim, ja bi i na ove teme mogla i htjela pričati još jako dugo. Htjela bi da ovo ostane u jednom zalogajčić, malo većem zalogajčić obliku, sa puno zanimljivih okusa od kojih će svako pronaći nešto što mu paše. Hvala ti puno na tvojem vremenu i svemu što si podijelila. I meni je bio gušt slušati i vjerujem da je onima koji su se uključili isto. I ovaj live će biti dostupan na profilu i na YouTube kanalu, tako da mu se možete vratiti kad god želite. Hvala ti, Kristina. Podijeli i sa mnom pa ćemo na oba profila staviti. Može. Da, tako da je to. Da do preporuka do koga treba stići. Vjerujem da će svako pronaći dio sebe kroz naše priče, jer zapravo imamo više toga zajedničkoga od onog što mislimo. Hvala tebi puno, Jasmina, na pozivu i drago mi je što te članak potaknuo da mi se javiš i da porazgovaramo o tome. Čujemo se. Pozdrav svima.